tuni hinjong thusim isei ka lawin e hodinga good news ta khan in seng kateng ibon chawa iphat chompi theisu ke na divin phate chan achai chan anangai su kewte video hi skip lowin phate chan abula konin anangai tin aji chu na skip ma hi le aka ala thu poimo ki sei ho na het thim lo hung khathe a hi tunia isei diu hi thildang hi pu in hi cha kimu kur a hi lo le satoshi kur coin market lut sa aman jong sa hi mine iti na bol kit thading ham ti hi ka hin sei ding a hi achi sa 2020 lamachan satoshi kur kiti hi mining anaki bolin kumni zola ho in market analunin tuni chana hin crypto market in aum jingin idei dei phana ki choa ki zu le le thei a hi jing na lai ne hi hichi mining anaki bola jong chun free in anaki bolin sum I macha anaki seng po in hiji chun agun chua hoita anabui pi hon alak nga sim amuzo na hi hiti chun market ahong kilan zo chun kur coin all time high ti chu aman atam na pen chu $4.9 ti lang ho a hin phazo ni hi hichi market lut sa value nei sa kur coin hi tua atha a iti mine ikibol thei kit ding uham ti hi aban banin anave khom kinute hichi hi ipija ka hin sei kho hamiti le tu tua hi kur coin hi aman alhom lai ta hin hija hi e hodinga chance hoi pen a hitain hichi khela hi aman ahung hlom na talo mai the hi tu hin kur minding dan chu ga sei pai jing hoitin ama sa he dinga poimo khat cha hi le masanga chu free a mind ki bola hin tua hi sum them khat wang cho na sen ngai ding hi hi jong le market na sa value nei sa hi je in ima ki cha na di aum point kum khat zo ka he poi a hi lo le thakhat thani zo jong le aman hi hung kalwang ve kit jing the hin hi ja chu tua aman hlom pe cha hi ikibol do chu e hodinga hung pha pen ding hi ethereum coin ETH kiti jong khu ahung kilan still la ya chun forsake kiti ethereum blockchain a ki sim khat anaumin hi cha chun to bang hin ethereum coin anaki claim jivin tu hin ethereum coin man hi $2000 lam awal ta in hi hichi tabang chun tua kur mine ki bol theina ding hin kur se kiti kur blockchain a ki sim decentralized smart contract system ki manga kur invest na bola chia ko na cho mining na bol ding hi akipat na ding hin tamta jong ngai puin 60 kur bo se angain hichi chu tua kur mana hi isima hi le e ho suma zala som git hambo ti na hi kur sek hi decentralized a hi ji hin koi mine a control jong a hi tapuin achama on china chi he tain hi ji a chu admin jong lo approve kiti ho jong ngai lo kur coin ki claim do ho chu withdraw na dinga manual a withdraw a ni khat ni sunga honglut ding kiti ho jong talo apet pe na wallet na lut jing ding hi chi chu nangin na control su ke thei na noble na ki zu pai jing thei na noble na ki khol thei hi ki na hi hitia chu kur coin som gu ma ko na ki pa na mining na bol thei hin am ho hin 3x le 6x metric kiti aman kirwa hi cha chu na level na ki upgrade chana hi na income jong tam ding ni sia na claim do za jong tam ding ti na hi alhang pia mizo sia ding le ei ho adinga a hoi pen dingin calculate hin bol ping kating a level mong hi somlani chanau min hi chanlom chula koiman jong upgrade ki bol zo point tin iti hama ki bol num ten ho chula a kham ji am point anum no mina ki bol the hin a hin la tu din mun le kurman akim pet a hlom pet ta hi level 4 ai lo le level 5 chan be upgrade iki bol wa hi le ni sia kur coin gu ma ko na som ti chan ho claim I hin bol thei diu hi hi chen na dinga chu kur coin izat hungai ding ham iti le 60 kura register ibola izawa chu 3x le 6x ani nia chu level 1 chi unlock ai tain aban level 2 a kona level 4 chan upgrade na dinga chu level 2 a 60 kur each in level 3 a chu 120 each in level 4 a chu 240 each hungai ding in hichi chu agom goma register ki bolna 60 kur puma chu 900 kur coin le transaction fee adinga agoma 904 905 ham ho hungai ding in
tu tua kur mana hi sama hi le e ho suma sang ni le jasagi ti ho be honglut ding a hi hi cha hi sang ni le jasagi a hi khatve apuna bol jing ding thi na jong om de point 60 kura chu nakipana sumna nei phat phat le nakyap re jong hi thei kin a hi tun 3x le 6x metric te ni achun level 4 chan chi a ding in nakyap grade tai tiu te chuti hi le nikhana hi 10 kur tabang namain do tai ga te kinu te kum khat na hin mai na hi le kum khana chu 3650 kur coin namain do ding ti na hi chuti hi le tua kur coin hi cheng thum la ho be hi za kum thun lang la khon somli som nga ti ho a hin pha tabang jong le kur coin sang thum le zagup le som nga chu kur khana cheng som nga in zu le jan khulang pe thling zo ding ti na hi kur coin hi chi sanga jong chu hongman tam to to ding a hi nain all time high $4 jong khat veile a hin pha kit te ding a hi tua cheng thuma na cho a mine na bol chu kum khat zo le kur coin khanin $1 hin phatau tabang jong le alak a sim na mu ding ti na hi chuti hi ja chu tua kur man hlom pe na hi invest bolun lang mining ki bolun ti hi ka hin dei saw a hi hi chi level upgrade hi I ha upgrade chana I income sang a hin level upgrade lowa mi refer ho adinga jong bonus ki sim kina mi khana kho spill over bonus akitin 20 kur 40 kur alole 80 160 ti ho a hi nanuya ho in level upgrade a bol dung zui wa kho kur coin bonus ki mukit hen ai wanga chelaya het dinga poimo kit kha chahile tun teka khanin nangin level nangchu level 1 na uma nanuya pa chan level 2 a upgrade ke bola hile level 2 upgrade a bol naman spill over bonus chu nangin namu loading na chunga pain amu ding ti nei hi ja chu I upgrade chu ya dinga pha I income nisia kur coin claim ti chu I mining rate ti taute a mining rate jong chu tam deu ding chuta le spill over bonus ho jong chu kiman sa loading ti nei hi chi chu alang pi khat ka hin se hin abonin a china chai chu ki sei thing zo puintin chi ho chu WhatsApp group lamin anaki hil tawitin a bolding dan jong video a chaina lam le hin vet sa engkating description le pin comment a link jong ka hin koi ding hin cha ko na khu nanaki bol theu hintin I sei bangwa chu sumki sunna hi tin mo gel ne poitin aji chu kur coin hi aman sa hi ta ja chu exchange le wallet ho azong idei dan dana zuwa cho le jing thei sa kha hin hi chi hi kur free mining anabol ho hi hen lang anabol man lo ho hi jong le e ho dinga second chance hoi ta cho hi tu din muna dinga na gel wa hi le wang chun na thau jong sin tin aman jong hi cheng cha khet hi tia hi na gel ne mai thewa hin a hin la aman a hlom ta hi e ho dinga chance hoi pe ta cho hi ki hi aji chu aman hung kal hen lang hi le level 4 chan upgrade na dinga jong chu 900 kur na cho na ding mai maya jong chu asom ma na su lu dinga hin to awang hi aman a hlom ja hi 900 kur cho na dinga jong chu sang ni le jasagi hambo kisulut hi kasai banga chu ama ona ki bol the ho dinga chun a bol de dan video hin koing kating chita banga chuna na ki bol theo hi intin a bol no ma bol thelo ho chun WhatsApp number ki koin tin chele group link jong hin koing kating cha khon hin join utin chelanga ho ki het to wa ka hin hil theo he free mining ho jong hi bolding a hina in delta jong pon tho ta in mine bol jingun lang sumki so na thading phat shot talo tia thu thot hung ki pi ho jong chu anagel do jingotin pon tho ta in a pan diu a hi chele hitia market loot sa mine na thading chance hung ki pi jong hi aman hlom pe cha hi e hodinga chance hi in hi ja chu ilha solo hil diu hi mining thua hi ni khana chun comment nal ta khat kamu in hi chi chu screen hin hin vet sa eng kating them khat don but na jong ka hin pi num cha hi le free mining ki bol mana le khasim na to ki ti ho asu kha chu ma hi pun ni khana minute khat ham lu na mining ki bol bo hin free mining bol mana keral sedinga na gel le na het na thlasam na lai zo hi ding hi hitelang chu ha sei po hitin hi chan bo wa jong chun athling se ta in hi chi comment thua chun I sei bang chun kursek thua seiding tam ta jong na lai hi nain hi jong le hi chi ho chu I bol zo lamule WhatsApp group lama ekihil diu mai in tin
group hin joinun lang boina nei hon number ki pia jong khona hin tek siwa ne hin ki do theu hin tin ka zo chana ka hin ki thopi diu hi tu hin kursek register bolding dan cho hin bet sign kating ama sa penin wallet hi metamask ai lo le bitjet wallet na OKX wallet tiong man the hin hi jong le tu nia hi OKX wallet ga mangotin na Play Store ai lo le App Store OKX wallet apps download tin hi chi pen hina OKX wallet portal ki ti pai hin chi install ga bolotin abula kona achai chan phate ta koima confuse na loadinga ka hin bet sa gon hin na ja cho abul bula kona ka hin bola hin ten ve leo chun head modding lo hi le hin ai pau head na wala chun head modding lo de hin ja cho phate na ve lang to ai install achi lai hin ga ngautin install ki bol do tain tu in aban chalotin open bolotin open na bol zo ting le hi ta yang umin tin hi chi hi chalai hi create wallet nei so chen import nong bol the hin nei lo chen create wallet bol de hin create wallet ga bol te create now click kit ding chalai hi password ga simutin password non de khana ki sim diu at least 6 character ngai ding hin ja cho non na de khana ki sim diu hin bana confirm password bana create chana click wale tai loading hu che de hin ta he password ki create hin che password a ki create do ta na chala hi backup na bol no mai le na bol theo ai lo le Google Drive na bol theo lo le manual backup jong na bol theo na chala backup hi ipm te le chala hi manual backup ga bol te chala sit phrase de hin continue na bol dio abana ha chala hi I understand na click dio abana hi I understand kiti mama ho na click kit dio backup sit phrase na like sit phrase ki ji do de hin chala he khawe na password na ji lut kit dio he bala confirm bol lang chala he midlim tabang na he click leo chan sit phrase hong do en tin chala he ki record thailo hin na black nga de hin chi hi number 1 na pa na 12 chan omin tin hi cho hi na ji do dio na number banga cha aban le continue na bol dio chala hi what one na chi pi ki sayam what one na cho ipn hi am ti chala hi select bol de tai confirm na denga cho what one na ko mu sa hin abana what 5 na cho ip ham te le amba na hin abana 7 na cho me na hin na abana don na bol le ma wallet cho backup ai tan to hi ki chai ai tai wallet ki sim do ai tan get start hitai tan na to hi OKX wallet na core address at divitan core address at na denga cho hitin tol to lang la chon kate chalai anoi ai manage crypto ki ti win na noi langa namu de hin chalai manage crypto na click dio chalai he search bar a hi core core click la chen ta hang de hin hi chalai core ki ti pen hi w core lawa ama sapa core ho chalanga jilangka plus sign hi click un lang la chon cho core edit a ki ti tan na to hi hoya dham ti le chalai chi hola ayan de tan chalai low value asset ki tin la ga click leo chan che kuram tan na tu hin hi chi kur hi la ga click ngun lang ga click in lang la chan chalai kur hi cho kur price ko 0.27 ai na tu din muna hai chalai hi kur hi chi address a hi 62 tabang hi thot lut ngai de hin hi ja cho registration bon na 62 ho value de hin chalai kur chu nangin mi ko mana ki cho dam alo le US dollar a convert na bol dam ti chu alam pi kha cho nangin na nei de na kur nei chu chi wallet na na koi de ti na hen tun kur hi ga thot no tin kur thot ding dan cho i he jing de hin na address chom khana konan thot din hi chi ka ding chon video ga posting ting to chu kur ka ga thot hin chalai kur ka ga thot chu chalai vele chon 62 kuram dan na to hi abana registration bol na dinga chu link khat hong ki pi ni chilinga kona chana join ni ti na he link chu saibang wa WhatsApp group ho kona jong kila thein tin aban le description le pin comment a jong omin tin he chilink chu to hi kahin copy ding cha kona cho aban chal ke de hin link chu ga copy utin WhatsApp ga lu nutin che chiling he na he che copy link ga bolotin abana OKX wallet na chana lu diu hi chala he hoya bol dham tela chung langa hi chala search bar crypto address ki tine lai click in lang hi chala he na page de link cha page in lang search mi leo chan hi chala hi ti tin chala head to third party website ki tina hi chipai na click ding hi confirm na bol ding loading chunga on lang
hi tai hong de hin na hi ti hong de hin chi phat le hin hila hi pi na bol dam te la chung nga chala ya connect ki ji pen hi chala na click ding hi te click la chon hi ti hong de na wallet chom to OKX wallet ni man je wa cho OKX pa na choose ding hi ti hong tin aban le core daw ki ti na click de cho wallet ke connect ta na wallet hi ke connect tan che zo phala chon wallet chon na connect zo ting le hi chala register for 60 core ki ti nei lai na click de click in lang la chon hi tai loading hong chi in tin maina 60 core hong gi ji na chala he confirm na me ke ding chala na password na ji de ti chon nga la chon transaction submit ki ti in cho transaction confirm ai tan na chala hi ka nga la chon cho ki join do ai tan na to hi chala he cho proceed to dashboard ki tin na proceed to dashboard ki tin chala ko na click wa le he ti chi ai tan na he chi chunga ho la id ki ti ho nang ma id hin upline ki ti ho upline pa id hin chala hi value chon hi chi total pool hi 41501 core hin he chi ho $1130 value mana hin chala hi claim na di cha reward claiming ki ti chala pen na claim reward now ki ti chala ki claim ji hin register na bol jo ting le lai claim na bol diu hi chi chu 24 hours zo le claim khat ve claim tha bol ji dina to mining bol ta bang ho he hin hi chala hi chi hi vele chun chala hi 3x metric by level 1 hi registration ki bola cho unlock ai tan abana hi level 2 level 3 level 4 ki upgrade ding na so na ki upgrade na le daily mining cho kal de ti na cha na upgrade tam chana mining rate cho kal jing de na hi chala hi level 2 hi 60 upgrade ki ding level 3 hi 120 abana level 4 hi 240 na abana level 5 hi 480 ti cho upgrade bol de hin chila 3x level 4 chan ai lo le abana chila 6x jong hi ki bang hen 60 120 240 level 4 ani nia level 4 chan upgrade na dinga hi 900 core ho hongai de tin e chila hi to hi na upgrade thea le apet pena na ke upgrade the in upgrade the lo le hi ta hin registration na bol zo ko na cho claim na bola na nei phat phal le chi OKX wallet na core na thot lu na cha ko na cha upgrade na bol the in na ha point to hi chalai claim reward ke ti ga click ngote daily claim bol ding dan che ti na 0.2 core ni sia claim na bol de hin che ho confirm na click ding chalai password na ji ke ding password hi ji ngai lowa fingerprint mo jo fingerprint na ke on wang la man jing the in na chala kho transaction complete ai ta in abana hi loading hong che din claim akiti tan na claim kiti tan chala hi na earning kho na no mai le achunga ho cho earning kiti na ho 0.2 core tan na jo tuni ke claim ai in hi chi hu hi chala ya hi number ki atno ya hi chi cool down ki ti ko na 0.00 ki ti ko he che ho hong number ko heta ho hong chi su ding 24 hours a ke chai ting le khon 00 hong ki ting le la he claim bol thai ding a hong ki de he chi chu he registration bol dan chana